CM kimi turam rong hangapan mit hangarong along karcho. Circuit House along Prime Minister Awas Yojana puthak kachingwai. Karbi Culture and Custom Organization atum kicheng C executive amai kangni. Kardom nili karbi birda tamang thare chisong tero nambir tang ton pen arjek tham. Kedamtang jakong ni paitrok siarni tuliram rong hang karbi ang long West Council along CM kilik hai diadapi jakong ni paisir kep arni mithanga rong along chipalidam. Alang li karbi long West Council along puthot CM ang hoy kangni tulong ajok rong arat aning chiparong renti pusi baithalang supen nilituma perangki jisoning hi kat news along birda nang pale. CM kimi tuliram rong hangapan karcho jai meglong chairman kimi Horen Singh Be MEC adilung Prabhat Chandra Taro Omar Singh Tiso Mongol Singh Timung Lun Singh Teron lapen Rina Tirang Piatum Chetongdon Radapan puthot kam keklemawar cyclong tuajok CM kimi tuliram rong hang arong aradapan kurang tu pajer pon lapen karbieng long kapaching thur jiapan radang no lamchak chepi pon tu Karbieng long kang Prime Minister Awas Yojana Arbana Saikepechun Jia Panjakong ni Paisur Kep Arni Dipu Circuit House along isi kachingwayamai pidopon. Karbieng long West Council Secretary Mati Principal Secretary Anghoy Non Malom Kilang Chariabang Pinirola Pangchupi Chip Hempi Pensi Mai pidopon. Karbieng long kang Town Committee along Kusonsi Laknia Tangkapen Prime Minister Awas Yojana PMAY Rural Kepachun Thekji Malaso putha ang tonalam chingwai ching saidam PMAY kapachun thekji kinang sodalam Assam PMAY Rural Mission Director Jiwon IAS pensi mayalong kachetong saikam saipula pen chokomara phan than pachini PMAY amo kapachun pamikaji pulote aprang C konat sila so PMAY hem kikem jima la solam klempa prang nangji pusi mayalong Secretary Nirola Pangchupi Ningji mayalong Joint Secretary Prodima Borman Deputy Secretary Bir Singh T, Ten Soning T, Hamren Council Sub Secretariat OSD, Sona Singh Terang, Town and Country Planning Deputy Director Arong Hang, Dipu Town Committee Engineer Nipu Charan Dettapen, Pinangan Saikam Saipuatum Chetongdun. Jakong ni Paisir Kep Arni ada porpai Kresia porpen dilai Soil Conservation IBI Hemalong Karbi Culture and Custom Organization amahangkit hek dead pen kecheng si executive amai kangni mohon tok bi pen kachep hempu pon amai long mai ke phalam the Ranjit Terang pen si Clardak pen lam jai pon cut news channel aperang ke pen birtanang pale Mailong Karbi Culture and Custom Organization ke claim ke dam pon jia phan pinangarji ke ding kachingwai pon pado pinang kachingwai pado pon dead pen api mai phu mohon tok bi Dun mai po in Rojit Krochun Bang Ranjit Terang Rapchun Bang Monesti so Nimro Komchun Bang Mirlong Kiling Dien Rin Bang Tianjing Han Selapen Klem Bang Botor Tokbi Ren Singing Hi Chinthong Katar Wilson Hanse Long Teron Budeswar Kro Robin Teron Kangbura Teron Morson Rongpi Mohan Terang Sarlong Teron Lapen Long Kiri Katar Atuma Phanse Arpu Pek Pondo Karbi Culture and Custom Kipang Tang Ponjia Phan Lapen Pindeng Sumpon Kapaching Thang Verjia Pan RD Kipi Ponjia Lamsi Radapan Than Chipare Ponji Pusi Chithan Lapen Chetong Atum An Pen Choran Asan Chorap Sar Misen Pensi Bang Pamai Kangni Pachun Ponlo Nilutum Karbi Culture and Customs Organization ke form minang ko kala ma thebang la phalo kidamtang bang kaprek akha district pen ba bang kaprek pen ke bang state pen bang tum ini tum culture bang kai tek laso tek long sin tum laso preservation ba laso protection of hansin tum Karbi Culture and Custom Organization punel tum seng ponang ko Jakong ni Paisir Kep Arni ada porpai Kebra Chitima Porpen Dipu Government Boys Higher Secondary School Patua Klamlong Vusu Association of Karbiang Long Atumpen Kebang Jakong ni Pai
Greater Kepen Nipai Inkorahini an Vusu Kachipati Kepadu Ponjapan Kachipati Dun Japan Kepatua Bang Pubang Pietuapan Ingwai Pidopon Kivang Jija Kong Nipai Greater Kepen Nipai Inkorahini Arni an Baksa Higher Secondary School Patua Clamalong 14 South Junior 14 Junior and 21 Senior All Assam Vusu Championship along Karbianglong Penta Chipati Dunji Jakong Nipai Sir Kep Arni Kapatu along Kachipati Dunji Apan Kangwai Asaita Pidupon Labang Sukepatu Ausomar Kangwai Ponalong Central Zone Vusu Club Dipu Northern Zone Vusu Club Pen Dengaung Parokwa Lapen Eastern Zone Vusu Club Pen Bogojan Lapen Khatkati Pen Chetongdun Labang Suk Kangwai Asai Kepadupon along Vusu Association of Karbianglong Dunmaipu Samson Hanse Rabjun Bang Prodipti So Lapen Dihim Rin Bang Ghana Terangatum Chetongdun Birta Bang Kilaban si Kangton Poniglo Laibom the Card News Dumi